happy na demonoku. Reverend Ben, thank you. Onde tira que gosta no video, eu jogo ele. Okay, ninguém demote temuno. Joke jire Miriam, congratulations. Miriam dare yo wega. Twathiaga ebuge mwiratiriri. Miriam fanga igokona. Ono kroni ria guka andu magose. Wegire onawe kindu. Akijira mandu matangigiuka inereru. Nona nimokire. Andu aya wa mande tukuheanite 50,000 na nidatumwo ni murata witu muno na murata wa Miriam wetagwo Pastor Steve wa Springforth na 15,000 tumuhurira makofi mega Portman tuma mbeca icio haha na njira mweri wena okorwo wina passport tugathie nawe githomo ya Springforth Ndukogo nĩ kwamũkĩra na Ngai akũrathime mũno. Andũ aya mama mekwenda kũnjikĩrĩria kuma he 50,000 ũũ nĩ chairman witũ wa Wama Properties na wa Fine Tune. Atuhete mbeca nyingĩ Reverend Ben oya mbeca ici. 10,000 kuma gwĩ chairman witũ chairman Geithania twarehe mbia koguo mabe mũhorere tũcoke tũine. Miriam ũkĩte kwenda mbia itiguo. Aya Geithania. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Miriam asante sana ni ukoretwo ugitujitirira kuria kwa Wama. Nie njitagwo Justus Ngari wa Karemi na turuta wira rungu rwa Shirwa GP na Portman na tukaona Miriam kuria na njuge kuria kwa Wama kuria uragura uheto taito hau. Number 2 na ni njui ni njuka kuria rimwe kungetia na ni njui riu kuria kwa Wama ngirikia mugunda witu wa mbere wi kundu gwitagwo Mwiciringeri ucio na mundu wa mbere gwaka o hare na Ivasha mugunda witu wa keri ko kuna phase 1 na phase 2 wetagwo kuria Gilgil phase 1 na phase 2 na hena mugunda mwega muno wa Wama wote ni nyare ya bia for example ta Bazu twina mugunda wina miti Bazu we tunatie kwa na Bazu ni mugunda broti mwe hani twina mugunda wina miti mugunda ucio ngigura una miti ati thutha wa miaka 3 ugathia hau ature mbao na wige ya dia mbao koguo Bazu ni twagwitikiria oke kabango kere 2,000 utwere broti mwe please. Haya mugunda ucio ngikwe Embu Miriam kuria kwa Nyumere twina broti kuria Embu na hau Embu ri hena kiharo kia ndege nyinyi mete kirinda kenjuo kibaro kia ndege hau Embu hena kibaro kia ndege koguo ri mugunda witu uriganite na kibaro kia ndege Pastor Martin kia kimwe kia Embu agura kuongera 1,000 wake kou ugoka Pastor site visit uyu ni kumongera 1,000 kumongera igitone munene wake ni bishop witu koguo kuria Embu ndramwetera plot citu na ni very affordable koguo ri na mugunda wa muico wi Kimana ira mundu ucio ngi Roito Gito Kimana ku kwaja turejera ithi biu na ku kwaja bebe cia kukinyithia Ngiribaga na Meri na mugunda kwaja uyu ena bebe eke mwakuo koguo kutira mwenderia rera ukai muone red soil ukai muone kurugire magitunguru nyanya na Ngiribaga na Maya Meri broti asante sana CEO na yakorani Thank you torire chairman witu makofi mega ya tuhe 10,000 direct ni tunu watu ngana kido wapi nduru ya Portman tuongerere bia ongerera ingi na nginya watigia aya lakini itoine ndio amatika DJ ero sio kwa space hanini wewe tokire wepo haleluya odo tukaneni ugo DJ wito no wange pa moto mwende hata muno tuhero